Nginamukele-ke bathandi bebhola, ngiphethe-ke la indaba-ke ithinta amakhosi Kaizer Chiefs. Indaba-ke lapha ithinta umdlalo we-CAF Confederation Cup ozodlala ngayo-ke lapha i-weekend khona-ke lapha Egypt la khona kuzobe kubhekene i-Kaizer Chiefs nayo-ke lapha iZamalek. So ama-updates-ke la ngizoqala ngawo-ke mbukeli, ngizoqala ngendaba-ke thinta yena-ke lapha u-referee ozobeke phethe wona-ke lo mdlalo ophakathi kwayo-ke i-Kaizer Chiefs nayo-ke iZamalek. Kuvela ukuthi-ke lo mdlalo uzobeke uphethwe nguye-ke lapha uMahmoud Ali Mahmoud Ismail waseSudan. Ngiyathemba ukuthi ababukeli abaningi bayamazi, sike sambona-ke impela-ke ephethe-ke imidlalo eminingi futhi-ke imidlalo emikhulu even nakhona-ke lapha kwi-AFCON. Lapha kwi-social media kabanye kabalandeli bayo-ke Kaizer Chiefs abekho-ke happy ngaye-ke lo referee, bayakhala-ke impela bakhuluma into eziningi, abanye basho khona ukuthi-ke abamthembi especially njengoba-ke Chiefs izobeka idlale Egypt and siyazi-ke impela-ke amathima le eNorth Africa ukuthi kacindezelana kanjani uma-ke impela kuyiyona-ke lemidlalo and-ke nabo-ke referee impela bajwayele ukuba nomthelela. So ngisho ukuthi ngiyakunderstanda ukukhala kwabanye kabalandeli and ureferee-ke lo kwaba negigaba impela-ke zokungayiphathi kahle imidlalo ifike nje unokuyibuka-ke imidlalo yayo i-CAF, yona-ke i-CAF Champions League noma-ke yona-ke i-CAF Confederation Cup. Ngidlule ngiyelapha kwindaba-ke ithinta isquad, ama-updates asuke lapha isquad esisoya khona lapha e-Egypt kuney'nguquko-ke mbukeli ekumele-ke siyilindele nje ezizokwenzeka kona-ke amakhosi. Yena-ke lapha u-Eden McCarthy ususpendiwe, ngekeze khona ukuthi-ke dlale umdlalo lapha nge-weekend. And lana-ke kuney'ndaba-ke futhi ezimnandi ey'velile ukuthi-ke uNkanyiso Shinga uzobeke available for wona-ke lo mdlalo wange-weekend. Uzohamba nalo-ke lapha iqembu khona-ke Egypt, kodwa akakonfirma ukuthi-ke ngabe uyena-ke uzoqala na, but-ke mbukeli makuhamba-ke isikhathi ngiyobuya-ke nama-updates makukhona-ke abakuvezayo. Kanjalo-ke futhi naye kuChislet baveza ukuthi-ke usekulungele ukuthi-ke usengadlalela wona-ke amakhosi, kodwa akabavezanga ukuthi-ke ngabe uzoya yini e-Egypt noma cha. Ngiyobuya-ke futhi naye nendaba yakhe makuhamba-ke isikhathi makukhona-ke abakuvezayo. So zinjalo-ke mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.